naras turang seikelengi Tuhan, jumpa kita bas paksa enda ibas perpulungan jabu-jabunta. Salam sehat, salam semangat, manpanta kerina, janah kerina kita iarapkan rasa isi jabunta, ikut muat bagian ibas perpulungan jabu-jabunta enda. Guna menangkan perpulungan jabu-jabunta enda, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab Denden nomor 204 ayat si pemenang. Semina ras turang seikelengi Tuhan, mari ras-ras kita arsikap, ibas pertoton, opelenga kita mengikan kata di bata, ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami siringan ibas kinirajan surga. Kam Tuhan di bata Bapa kami si perkuah dengan perkeleng. Kekelengendu simpar ialuken kami, ibas anakndu Yesus Kristus Tuhan kami. Pulung kami kerina Tuhan guna dengkehken karena katandu. Bahan dage katandu jadi pergegeh man kami, ibas ndalani wari-wari kegeluhan kami. Kesandu si badia singa jari kemahandu guna nuriken katandu. Bagepe ngajari perpulungandu, gelaban si iantusina arti katandu. Terpuji kam Tuhan, reh kami mindoman bandu alukur meteruk pengalami dosa, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina-senina ras tulang si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Kuan-kuanen bindu 10:4 ayat 30, bagepe Kuan-kuanen 10:5 ayat si keempat kami. Yogekan kami isina nina bagenda. Ketenengan rukur, mahansa kala menjuah-juah. Cian ate, seri ras pinakit kanker. Ranan mehuli mereken kegeluhan. Cakap singelukai pusuh, erbahansa bene ukur. Sejendama pengogenta ibas bahan perpulungan jabu-jabunta singgo isikapken gerejanta alu tema rukur rasranan simaba kejuah-juahan enda umputena sehubungan ras minggu kesehatan. Senina ras turang si ikelengi Tuhan perukurenta bagepe pengerananta banci jadi tawar erbahanca kalak menjuah-juah. Tapi sebaliknya bancika jadi racun si erbahanca bene semangat geluh bagepe empeturah melala pinakit. Dingin pe pengerana ras perukurenta eime gambaran dirinta. Sebab nina dakam Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Anda adalah apa yang Anda ucapkan. Kai si iukur kendu, kuga pape pasti nge ipedarat du.
Kai silit ibas dirindu, kuga pape enge si iblas kendu. Jadi gambaran dirinta, banci inilai arah pengerana bagepe caranta rukur. Repalaskan kitab kuan-kuanan enda, Raja Salomo mempersingeti mulihkan. Sebab ia megermat kal nandangi kerina tep-tep kejadin si jadi ibas kegeluhan tupung ia nuratkan kitab enda. Maka kepeken ketenangan rukur erbahan kalak menjua-jua. Sinen pe kalak si tenang kal carana rukur, kuga pape ia lamurah panik, lamurah merawa, terkendali kena emosina, bagepe ngasuk ia ngamperbana. Bicara uga pape rawana kalak manbana, entah pe cakap melket kalak manbana, minter iukur kena, kaingi erbahansa, maka turah pengerana, sila arturi-turin ibas kalak sideban. Bagepe engkai maka banci bagai carana rukur, mislit baleng-baleng na basia, makana labu ia murah emosi. Entah pe banci si katakan ia ngasup mengkuasai dirina. Maka kalak si ngasup mengkuasai perukuran na, meserar banca sakit. Sebab na melala kal turah pinakit, rekitekan cara perukuran enda sila ngasup kita kendali kenca. Langkrina nga enda kita lit masalah ta. Krina nga kita lit nga keriahan ta. Tapi mankala sila ngasup kendalikan perukuran na, makatap melala turah penakit ibas dirina. Sebab la terkuasai sa dirina. Jadi senina-senina rasturang si ikelengi Tuhan, adinalaus kita ku dokter umpamana. Nina tambah renda maka tambar, tapi kendalikan cara dirukur. Makana perukuran kepeken panci desken bisa nipe upar, entah nipe si erbisa, erbahan ca kita mate, erbahan ca lalit semangat gelukta, erbahan ca bene ukur ta meriah. Sebab pengukurita sila positif nandangi kalak si deban, keriahan tape lanai lit. Banci bene kerina silik ibas kita, erkite-kite kenlah kita ngasup, mengkendalikan dirinta. Makana kalak sila ngasup mengkendalikan dirina, labo banci menjuah-juah. Khususna ibas rukur. Sebab turah melala cian ate, sebab ninandai cian ate seriras penyakit kanker. Penyakit kanker renda, makatap nga si begi beritana, makalah boleh tambarna. Tapi sinenka makana banci mematikan. Adila mate perawatan na cukup butuh waktu si getang bagi pe biaya si melala. Pengorbanan keluarga pe cukup luar biasa ibas ngerawat ca mankala si kena penyakit kanker renda. Makana piga-piga iidah kami pengalaman perpulungan ta si pernah inanamina terserang penyakit kanker renda, maka nina aku kupelajari mengampuni. Minta maaf aku mankala si pernah kuban kiti ukurna. Sebab banci jadi utang kelikange si kubahane manbana semakana kulang-kulang asup ngukur kenca kai si kulako kenda. Makana di perukuran tala positif. Kepeken labo kalak ngenca iserangna, tapi dirinta leben ikenaina semaka banci pe bene ukurta guna erbahan si mahuli. Senina-senina rasturang si ikalengi Tuhan, kitab kuan-kuanan enda mempersingeti kita mulihkan. Gelah namin kita relajar bagi perukuran Kristus. Perukuran na mekapkan git ia engkelengi, git ia ngasamkan kesahna, lit pengorbanan, iberikan si mahulina manbanta, sebab surah-surana kini ulin nga lalap banci silakokan ibas kegeluhan ta. Jadi tentuna perlu ngeenda kita kerina tenang rukur. Bicara uga papai buena persoalan sini hadapi kita, ketenangan rukur tenda
jadi tambar si tuhu-tuhu, ula meter panik, ula meter biar. Sebab nakala si meter panik entah nape murah merawa, si tuhuna kita ngeleben sakit ibahan. Tapi adi tenang rukur kita, enda lah kita banci bene akal sehat ta. Enda masih ikatakan Salomo ibas kita kuan-kuan neda. Bagepe ibas ngerana, epe gambaran dirinta, nilai dirinta, identitas ta, karakter dirinta, banci inilai karak arah carantang rana. Sebabna adina kala si beluh rukur bagi pengerana pe ratur biasana hubungan naras di bata menghuli. Pengalaman geluhna erbahan sa iya go ngasuk ng perbana. Bagi pe teman si ipertemanina baba iya kubas pengaruh si menghuli. Makanya kita pe perlu matenggat sebab si idah nga piga-piga persoalan pas negara tenda pengelako ranan semakanaban si lanai siantusan. Ibas gereja pe panci nga terjadi persoalan perkitikan ranan. Bagi pe ibas tengah-tengah keluarga, bagi pe ibas pertemanan ta. Langkai makalipas kita kalak karo, sengayak mate pelanay kita ngit jumpa rasia, sebab kay minta, kuingat kencaranan nandai, ceda pusuhku asa genduari. Pati-pati na pelanay kita merkat jumpa, nenensa, arkitikan kay, ranan nandai, lalap tersuan, si permanenkan ibas pusuhta. Leket lalap ibas pusuhta, padahal si tuhuna, bicara lalap sisuan bas pusuhta, kita nginda si rugi. Makana ibas minggu kesehatan singgo isikapkan GBKP ruku rasranan si maba kejua-juahan. Maka tupung kita ngerana perlu si pelajari kaya si katakan orang tuanta. Si lebih maka tindes, ukurkan lebih maka belaskan. Adi kampe labo akak buntabah icurigai kalak peruku rendu, entah pela bulang kahdu, ula curigai kalak si deban. Kuga akak ndu meriah, bagilah banman kalak si deban. Adi kita pe entah si akak megikan ranan si melemuk, si melias, mesayang umpamana, entah metami, kita pe harus kang bagai si banman kalak si deban. Ulamin man banta harus kalak melias bagai pe ratur ngerana. Tapi di kita hati-hati tang rana man kalak elawan si. Kuga si akak tentang iban kalak, bagilah si bahan manbana. Sebab nina ranan menghuli mereken kegeluhan cakap si ngelukai pusuh erbahan sa bene ukur. Enda jadi pelajaran si meherga manbanta, maka adi menjua-jua hateta erlajarlah kita ngerana ratu. Maka na ulanel peki ya cakap caram erbahan caceda pusuh kalak. Si tuhuna adik cakap tape nelpeki umpamana arkinantingan teman tape uratna kalak pe kisah ngerteman ras kita. Tapi di ranam ta maba kedamen, maba keriakan, maba kesehatan man kalak tedahati narusur jumpa ras kita. Jadi sinan kuga hubungan taras Tuhan Yesus. Keleng kalatina kita maka melalakal hal-hal si menghuli ipetandakan icidahkan Tuhan Yesus ibas kegeluhan ta semakana tetap si ingat katane maba kegeluhan memotivasi kegeluhan ta kerinana. Senina rasturang si ikelengi Tuhan. Adi sinan ibas tada Korinti bindu 2 ayat 16 benina. Tapi ibas kita lit perukuran Kristus. Jadi adi lit perukuran Kristus pas kita tentuna caranta rukur pe ngusih teladan Kristus. Entah pengikutkan kai singgo iajarkan Kristus. Bagepe ibas kita ngerana. Sebab natupung kita ngerana menghuli. Bagepe rukur menghuli. Ijay mo teridah maka kita ngasuk mengkuasai dirinta. Lang mon-moda kam kasar kita ngerana. La aloi kala. Si tuhuna labo ban laya belum kang aloisa bagi si ban kita naik.
Tapi lagi yang git subuh res kita, labo ban jagota kalak sini. Maka ulah kari minta, laya pang, sini iya, laya ngelawan. Memang banci jadi laya ngelawan, ban laya pang. Tapi kalak si beluh rukur, labo yang git talu umpamana minta. Padahal kemenangan kalak si beluh rukur, kemenangan kalak si beluh ngerana, labo ibas ia ngasuk ngelawan, kai si ilakukan kalak, sila menghuli manpana. Sebab Tuhan tapi ngajarkan kita, la arbala senang dani, kalak sirban kejahatan manpanta. Si idah nga makadahkam, lit nga kalak, tenang kal cara narukur. Bicara kasar pe kalak manpana, cirem ngencaya, loang kana krina, asa jangan sa pementah nanine, dekam, bukan karinung na sakit pusunta baginina. Kalak si menghuli ay makakkan kalak si langit subuh. Ibas perbahanan kalak si lamahuli. Sebab ay magkemenangan sirbahan sa iya majuang-juang. Lubagi dagi ibas minggu kesehatan si iyajuk gerejanta, ibas pak saenda, rukur pe harus ngenda kita beluh gelah kita sehat. Ngerana pe bagay makaulakara nanti jadi ukurenta. Sebab nabanci jadi perban pengerananta, lung nasyukuri ka, turah pinakita. Kalaki dia tina pelang umpamana. Makana senina rasturang sini ikalangi Tuhan. Kita inilai kalak bagi pe itandai teman Tuhan si isembah kita arah caranta rukur bagi pe caranta ngerana. Tuhan si masuk-masuk kita kerinana, si ngajari kita gelah narukur kita pe bagi perukuran Kristus, ngerana pe kita bagi anak-anak Tuhan. La bagi ate-ateta, dingin la bagi doni enda, caranta ngerana. Mulai genduari nari. Si praktekkan mananakta, si praktekkan man perbulangan entah pe man deharanta, entah pe man kade-kadenta. Maka ulah kariman kala melias kalau kita ngerana, positif caranta rukur, tapi adi i rumah, kasar kita ngerana, cakap caram kita, bagi pe perukuran ta, rebahan ca ceda persadanta, enda imulai ibas rumah tanari, si pekena-kena maka terdauhan ku lingkungan gereja entah pe lingkungan keluarga, idarat bagi pe ibas pertemanan ta ijapa peringan. Lalu bagi dagi senina rasturang, teruji ise kita, rekite-kiteken teridah arah, kaisi iukurkan kita, bagi pe si belaskan kita. Gelah kita banci menjua-jua, gedang kau murta, enda pengajuk man banta krina. Ketuahan kita krina, ibas kita ngasuk, dalamkan kaisi dipedahkan Tuhan, ibas kegeluhan ta. Amin. Mari ras-ras kita mengaminkan kata di bata enda, ras kita rendi pas kitab Dendenta nomor 154, ayat si pemena, jana si pedalan, persembahan pengatakan bujurta. Senina ras turang si kalangi Tuhan, mari ras-ras kita sada ibas pertoton, tertoto kita. Bujur isahkan kami man Tuhan, sebab lid dengar kesempatan kami
mereka sada bagin persembahan pengatakan bujur guna numpak dahin gereja te kami si ipersembahkan kami pe ibas kamnari kaprehna artoto kami mankrina ngawan perpulungan gelah ngasuk rukur mahuli bagai pe belaskan kata-kata si mahuli si mabadame ras kejuah-juahan sebab te kami Tuhan tupung kami ngukurkan si mahuli ras belaskan si mahuli ije itandai maka kami anak-anak Tuhan singgo iplim barui salu kuasa kesahdu si badia. Bahan dage pusuh peraten kami, ras perukuran kami pe, kerina iplim barui, sebab ibersihkan kam pusuh kami, guna melaskan kata-kata si mehuli. Ajari kami Tuhan gelah kami ngasup, mengkuasai perukuran kami. Dingin pe o Tuhan, ajarindu kami, gelah perukuran kami pe, balimin ras perukuran Kristus Yesus. Pengerana kami pe, rumput-rumput kubas, kegeluhan anak-anak Tuhan. Bagai pe ertoto kami gelah kerina ngawan perpulungan, sila tenang kegeluhan na, erkite-kiteken buena perbebenna, semakana perukuran na pelati, banci pe empeturah pinakit, mido kami manbandu Tuhan, gelah kami sinampati ia, simbreken serpang pula, ibas perbebenna simberat. Bagai pe adilit ang ngawani perpulungan du, si ceda pusuhna arkiteken ranan, isegia, sirbahan ca laya tenang, sirbahan ca turah pinakit, bas ia, mekuah hatendu Tuhan, sampatindu ia, gelah na ula arkiteken ranan temanna, bene ukurna si mehuli, ibas dalani kegeluhan. Ulakal sempat turah pinakit, arkite-kiteken perukurna sila terkendalikan sa, bagai pe arkiteken ranan kalak sila membangun imanna. Ajarindu Tuhan, kerina ngawan perpulungan dupe, gelah iingat na aset si mehergana, mekapkan kiniteken si meteguh, bagai pe kesehatan, singgo isikapkan Tuhan. O Tuhan, ertoto kami manbandu pe, gelah kam singajari kami ibas rukur, bagai pe ibas ngerana, sebab na katandu kapkan si mereken kejuah-juahan, bagai pe si pegedangkan umur. Pasu-pasundu kerina ngawan ni perpulungan du ijapa peringan, bagai pe ibas kerina perbebenna, rikut peras kriahan ukurna. Kam tetap si masu-masu, kerina ngawan ni perpulungan du, menakan anak kami si kitik denga, seku orang tua kami saitun. Bagepe kam simreken pengapul ibas kebiaran na, bagepe kendelen ras kesusahan na. Simpe tetap ukurna, bagepe si sakit Tuhan si memulihkan ca secara sempurna, khususna kekelengan kami nande alan berusinuraya. Bujur Tuhan malam mati kami meriau ukur kami, sebab kemahendu pertua Bapa Teresia Sinuraya, ras anak kami Elin berusinuraya, bokamadan ibas pinakit nanari. Kam Tuhan si masu-masu kegeluhan na. Bagepe krina serayandu, ndesken kami man bandu, rikut pe pengurus PJJ, rikut pe ras pengurus kategorial. Tuhan si masu-masusa. Menaken mudramen pe, rikut ras klasis ras rumbun-rumbun. Tuhan si masu-masu krina, anak-anak ndu si erdahin, gelah nabanci pe tetap kegeluhan na, iplim barui Tuhan. Dengan labene ukurna, erkite-kiteken, erbagai-bagai perukuran, siman tatapenna, entah pe siman nehenenna, bagai pe si banci cedai pusuhna. Pengharapan kami la ceda pusuhna, sebab na kegeluhan na iplim barui Tuhan. Dengan pe o Bapa ertoto kami, gelah kam simpeteguhi ia, gelah tep ia melaskan ranan si mekuli, banci pe emperahkan damai sejahtera man sinterem. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu pe pemimpin bangsa ras negara kami. Bagepe mido kami, gelah pulah kami, arah pandemi COVID-19 enda, erkiteken perkuah atendu simbelin. Bujur Tuhan,
pasupasundu kerina tim medis, bagepe aparat negara kami, bagepe kerina pemimpin kami, ibas ngaturkan perbelitan Indonesia, gelah banci tetap rakyat Indonesia, sejahtera, arkiteken Tuhan sinampati, mereka pemetah kepentaran, mankrina pemimpin bangsa ras negara kami. Bagepe rakyat Indonesia tetap patuh, mankrina pemerintah, bagepe tetap perkemalangan man Tuhan. Terpuji kam Tuhan arah geluh kami, sebab reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Tuhan, si engkau ngajari kami ertoto, ninta dageras ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kalak empat kami. Olamin kami, ibaba kam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Selina ras Tuhan, sini kali Tuhan, berjuang-juang bangsa dunia, diberikan pertolongan jauh-jauh tapas Pak Senda, Bongadu. Makanya jumpakan kita ibas pertolongan jauh-jauh minggu siang. Tetap sijaga kesehatan kita, sijaga persaudaraan kelas Tuhan. Ingat tetap kompak di tengah jauh. Bertabe bagi Rasul Kristus Yesus. Tuhan si masuk